көрүүчүлөрүбүз, биз эми сапарыбызды Орус автоунаалар катарынан улантып жатабыз. Азыр ушул жактан ошол бааларын билип бергенге аракет жасайын. Нива российский номер менен экен. 2003, объемы 1.7, баасы 150 000 сом. УАЗ Патриот. Жылы 2007, объемы 2.7, телефон номерлери эсин сырткы абалын бир көрсөтөйүн. Ички салонунда тартып берейин. УАЗ Патриот. Бул жакта ошол корректировкалар экен, туманкалардыкы жана освещенияларкы. Так. Минимальный классический, мына розеткалар экен. 5 ступкада стеклоподъемниктер бар. Ички салон сиденьялары мындай велюр материалда. Пробеги 92 000, баасы 480 000 сомдо ашат. ВАЗ-2107 2010, объемы 1.6, телефон номерлери, баасы 130 000 сомдо атат. Эси айтылыш баасы. ВАЗ-2107 2010, объемы 1.5, телефон номерлери эсин. Пробеги канча болуп калды? 4 пробеги 22 927. Бул ички салон подлокотник бар экен. Баасы 120 000 сом нак берсе, акыркы баасы. Ошо алып кете берсин деп атат эси. 4 баллон тең зимний экен, шыпта. Жакында келип тура Россияда. ВАЗ-2107 жылы 2006, инжектор, телефон номерлери, баасы 110 000 сомдо атат, айтылыш баасы. Ушун эле жанында дагы бир Лада Калина. Так, жылы жазылып аптыр. Жылы канча экен эле бунун? 2012? 2012 жылы. Кузов хэтчбекте. Универсал дейби буну? Универсал дейт экен. Алдыңкы стеклоподъемниктери электрический. Пробеги 100 000 деп атат эси. Так, бул ички салон жагы. Подогрефи жок экен, сиденьясы. 5 ступкада коробкасы. Баасы 220 000 кеми бар деп атасың, 220 000 кеми бар деп атат. Да бир Калина. Хэтчбек бул. Так, 2010, объемы 1.6, вариант барбы? Кандай неге вариант бар? Кандай машиналарга? Жакшыраак машина чыгып калса, үстүнө кошуп алмаша бересиңер, акча. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Калинага кошуп алмаша берем деп атат. Пробеги канча болуп калды экен? 200 000. Анан автомат болсун деп атат. Коробка.
Басы 120 000 сом. ВАЗ 2106. Aa, 2004 объемы 1.6. Меняю деп тағы варианттары бар екен. Неге, қандай вариант, қандай машинаға же бір тағы башқа машина болса, қандай машиналарға? Nexia-ға, тағы қандайлар? Matiz, анаки, шындай машиналарға алмашу жолдары бар екен. Басын қанша дедіңіз? 140 000 сом. ВАЗ 2107. 2011, объемы 1.6. Телефон номерлері. Ішкі салонын бір көрсетіп қояйын. Пробегі өзінікі да? 70 345 километр пробегі. Арқанқы жағы. Так. Айтылыш басы 180 000 сомды отады. Нива. $2002 бензинде. Бензин деп жазып қой, өзі бензинлі болады ғой. Объемы 1.7. Басы 140 000 сом. Телефон номерлері. ВАЗ 2107. 2011, объемы 1.6. Басы 140 000 сом. Ушулле жанында да бір күміш түсті. 07. Анда титан жетежіктері бар екен. Жылы 2011, объемы 1.6. Басы 170 000 сом. Так, ішкі салонына қайрылсақ, чехолдары бар екен, ондай. Пробеги 81 365 километр. Сигнализация бар ба? Бар екен, сигнализация бар. Автозаводта бар екен, да? ГАЗ 2410 Волга. Жылы 1990, объемы 2.2. 91 екен. Адашып жазып қойып тұр, жазып отқан адам. Телефон номерлері. Так, бұл ішкі салоны. Салондары. Тазале. Тазале жүргенде. Дағы мұна есі бұл жақта екен, запчастары бар дейді. Өзін қосымша оригинал запчастары, родной. О, қалпақтары дағы бар екен. Немелерінен бері бар мамай. Бұл несі екен, насосу? Жоқ. Стартер бар. Стартер екен. Немелерінен бері бар. Разат, пұқта орысын деген екен. Орыстан алып істілі, да? Гаражда тұрған жерінен. Гаражда тұрған жерінен. Қаншада ота сен? 150 ота өзен. 150 000 сом кемі бар. Шул Волгаға қызыққандар, ошол жоғарыда көрсетілген номерге чалыңыздар. Мұны семерка 07. Ой-ой. Хорозой ол тық жейіп тұрады. 2011, объемы 1.6. Басында жазып қойған. 200 000 сом деп. Телефон номерлері есін. Еми сыртқа алып бір тартып берейін. Родная краска дейді. Bir daha kraskalanған мескендан да? Ага. Сыртынан шындығында мындай чиік жерлер көрінбейді, жылтырап тұнық эле болып тұрады. Ішкі салонына қайрылалы. Ішкі салону.
Сиденьяларында өзү заводской бүтүн материалдары. Пробеги 21217 километр. ВАЗ-2107. Эки миң он эки, объемы 1.6, телефон номерлери, баасы 170 миң сомдо атат. Жана ушул эле жанында да бир көк 07 бар экен. Көк 07. Бул дагы өзүнүн родная краска деп атат эси. Россиян кайсы шаарынан келди? Келгениге көп болду. Көп болгонбу? Кыргызстанда эле жүргөнбү? 1 жыл болду. 2007 Екатеринбургтан келиптир, шаарынан Россиян. 1.6 объем, мына телефон номерлери. Баасы 140 миң сом деп атат. Нива. Мындай титан литый дистерде. Баллондору зимний липучкада. 2011, объемы 1.7, баасында жазып койгон 250 миң сом, телефон номерлери. Аркасында фаркоп бар. Бул ички салону 5 ступкада экен, ВАЗ-2106. 1996, объемы 1.5, телефон номерлери. Сырткы көрүнүшү жана арка жагы. Баллондору да жаңы. Баллондору жаңы эле деп атат. Эси бул ички салону. Баасы 100 миң деп атат эси. ВАЗ-2107, ак түстө. 2010, телефон номерлери эсин, баасы 150 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. ВАЗ-2107. Пробеги 45 миң бе? Жылы 2010, объемы 1.6, баасы жазылып турат, 150 миң сом деп. Жау екен, ички салону